Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza udahwema kubana na radio televiziyo Nuru ya Mashariki hamwe n'Umuco Wacu TV. Genda Umushakamba Maurice tuje mu makuru yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turi ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 10 2024. Mu makuru yacu turi kumwe kandi na mugenzi wanjye Sentama kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Sentama uri ute? Twiriwe neza Mushakamba, namwe se mumeze neza Mushakamba? Natwe n'amahoro rwose. Yego. Reka tujya mu makuru yacu tugeze ingingo z'ingenzi. Amakuru twibandaho tufite ingingo zigera muri 6. Ingingo ya mbere turaza kurebera hamwe imigambi ya Tshisekedi y'urugamba. Yego. Ingingo ya kabiri turaza kuganira ku birimo kubera Isake. Ntabwo yaba FRDC n'abambari babo benshi ejo kuri 17. Ubu Croix Rouge niyo irimo muri gahunda yo gutwara imirambo no kujya kuyishyingura. Ikindi tureba turaza kwibaza kuri Minova, tukora ubusesenguzi kuri Minova nk'imbaraga za FRDC za nyuma. Nanone tunayirebe mu mboni ya ARCM 23 nk'intego yayo igambiriye kugeraho gushyikira ikayifata nayo. Turaza kurebera hamwe rero Tshisekedi hari ubutumwa yoherereje FDLR abinyujije muri guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru General Peter Chirumwami Nkuba. Ikindi turareba Ministre Kayikwamba Teresa Wagner w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo ibiganiro bya Rwanda bizamara igihe kirekire. Ikindi tuza kureba rero turareba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahagaritse ubwato bunini bubiri bwakoreraga mu kiyaga cya Kivu bwana Mushakamba. Tudatinze rero tujye kuri ya ngingo ibanza imigambi ya Tshisekedi y'urugamba bwana Mushakamba. Biravugwa ko Tshisekedi arimo yitegura intambara cyane. Ni muri urwo rwego hari za Sukhoi yamaze kugarura jeje hari Bukavu ngo kabateganya gutera impande zose bwana Mushakamba akoresheje indege, zimwe ziturutse ku kibuga cy'indege kikavumu hari muri Bukavu hafi ya Bukavu. Izindi ngo zizaturuka Ikisangani burya haba ibibuga by'indege bibiri, aba ikibuga cya Bangoka n'icya Simisimi. Aho rero hose ngo akabateganya kwashyira ziriya ndege, hari n'izindi ateganya ngo kugura mu Buhindi akazazizana, zimwe zikaba hari Ikavumu izindi zikaba Ikisangani, ku buryo zizaterera rimwe bya bitero yita ngo ni simultane, ibitero bikorewe rimwe bwana Mushakamba. Ibi ngibi rero abifatanya no kuzana n'ingabo z'abarundi nazo akazizana, zirimo ziraza zo zizahera muri Kivu y'Amajyepfo niho zagize ikicaro cyazo. Zikaza zigashyikira Ikavumu. Kandi ikindi Ikavumu ashobora kuba hari abapilote batwara ziriya ndege za Sukhoi yateguye b'abazungu bo muri Romania bari ababacanshuro bakaba bahari. Ikigaragara rero hari hakaba hagiye kwaka umuriro bwana Mushakamba. Ese ibi bintu urabibona ute nk'umuntu ukurikirana ibyo muri kariya gace? Bwana Sentama ngira ngo ni imbaraga bari gushyiramo, ariko nk'ibisanzwe mbere yuko tuvuga wenda ku kuba indege zizaza kuri flow y'urugamba, ariko abantu bagomba kumenya ko n'urucuruzi izo ndege ziri kugurwa cyangwa ziri kugira gute nk'uko bagenda babivuga. Intambara n'urwitwazo, ariko kugura izo ndege ni urucuruzo. Nawe watekereza impamvu batari kujya kugura indege zo gutwara abantu ariko bakagura indege nyinshi zo kurwana, mu gihe bari gutira indege mu Bufaransa zo gutwara abantu muri la sosiyete yabo irimo igenda inahagarikwa. Hari ibyo bagenda bayibuza n'amasosiyete ya Afurika ashinzwe iby'indege. Kubera iki? Kubera kutagira indege nzima, kubera kubaho nta ndege bafite, bahora n'izo batiye nazo zigasaza kuko nta wagutiza ikintu akoresha gishya, agutiza igishaje. Ibyo rero bigatuma ikijyanye n'imigende na transport mu kirere muri Kongo ibikibazo. Ariko kibaza kuki barimo bagura indege za gisirikare mu ntambara n'ubundi batageraho? Nuko iyi ntambara n'urucuruzo
ni urucuruzo kuri Kisekedi, ni urucuruzo ku basirikare bafatanije kuyobora ingabo, ni urucuruzo ku bayobozi bakomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bwana Sentama, izi ndege niziza nta kintu zizamara, niyo bazazana n'izirenze ziriya nazo zizahanurwa nk'uko Sukhoi zaje. Ngira ngo Sukhoi ziza habayeho iminsi mikuru, habayeho ibikorwa bikomeye cyane byo kwishimira ko haje indege zidasanzwe, ariko Sukhoi ntawamenya irengero ryazo. Urakoze Bwana Mushakamba. Ibi rero ngo mu rwego rwo kwitegura urugamba rukomeye benda kurema hariya, ariko kandi amakuru atugeraho aravuga ko abasirikare ba FARDC hariya yemwe n'abanyamahanga burya n'abarundi nuko baba bamaze gucika intege kubera ibitero bamaze iminsi bagaba bagatakaza ntibagire icyo bageraho, bamaze kwiheba Bwana Mushakamba ku buryo ngo batagishaka no kurwana. Ubu tuvuga hari n'abamaze kwishyira mu maboko ya ARCM 23, wenda ntituramenya amazina yabo cyangwa tumenye imibare, ariko hari abamaze gusezera kuri FARDC bakigendera bakajya muri ARCM 23 muri kariya gace. Reka tudatinze twegere Isake. Tumaze iminsi mbere yuko tujya Isake, ikintu nshaka kongeraho, yego, umuntu wavuze ngo intambara ntirambira inyeshyamba, irambira ingabo za leta. Noneho iyo ingabo za leta ziri gutsindwa barambirwa vuba bakava mu nzira vuba, nibyo biri kuba rero, nibyo birimo kubabaho. Reka dukomeze tumanuke tujye Isake. Isake ni twarahabuze, tuhabuze kenshi. Isake haheruka kuba isibaniro, hamaze iminsi igera muri 3 hari imirwano itoroshye irimo amabombe, irimo ibiki, ibintu byinshi. Bwana Mushakamba, hari benshi bahaguye, ndetse ngira ngo no mu makuru abanza twagiye tubivuga. Abumva ururimi rw'igifaransa by'umwihariko kuri radio televiziyo n'uru Mashariki, ayo makuru yatambutse ahaguye abasirikare benshi cyane. Ngira ngo n'aba muri SADC bashobora kuba barimo, harimo abapfuye Bwana Mushakamba. Ibi rero kubashyingura bikaba ari ibibazo bikomeye. Ikiriho nuko Croix Rouge yiyiziye n'irimo gutoragura imibiri y'abo basirikare baguye ku rugamba ba FARDC n'abayifasha, ikaba irimo kujya kubashyingura. Iki ni igikorwa gikomeye cyane, ni nta mpamvu tutigeze twumva uyu munsi bakoma. Uyu munsi ni agahenge kikoze ntawe ugasabye Bwana Mushakamba. Ese iyi Sake FARDC ihorirwamo, iyi Sake abacanshuro bashingamo ibirindiro, iyi Sake MONUSCO ishiramo ibirindiro bugacya ikahava yiruka, iyi Sake turabisobanura dute? Hari abibaza ngo ubu hari abibaza, hari n'abakunzi banjye bigeze kumbaza kare, banyandikira kuri WhatsApp bambaza bati by'ukuri Sake hari inde? By'ukuri Sake hari inde? Nge namubwira ni umujyi w'Umusaka. Hari abantu navuga ngo ni abantu batatu. Hari FARDC igerageza kuhinjira igakubitwa, hari ARCM 23 ihacungira mu misozi hejuru, ikihageze igakubita. Abo ni abantu babiri. Uwa gatatu namubwiye ni na bya bisiga byamenyereye kurya inyama. Iyi Sake bimeze bite? Sake bimeze bite mu by'ukuri? Twabwira abantu ko ifitwe nande? Bwana Sentama, abantu bazi strategy y'urugamba cyangwa iby'imirwanire, Isake ni ya M23, kubera ko M23 niyo ifite igituma uwikeneye yaba muri Sake, kubera ko umutekano w'ahantu urindirwa mu misozi miremire ikikije aho hantu. Iyo misozi irimo M23, bishatse kuvuga ko M23 ivuze ngo umuntu uri Isake cyangwa umusivili uri Isake ahabe nta nkomyi yahaba. Ni nayo mpamvu FARDC uko yijemo ikubitwa. Impamvu FARDC itari ya Sake ubundi mu mirwano iyo wateye n'uwatewe
tuvuga ko wateye ari M23 kuko si hari hasanzwe M23, hari hasanzwe FRDC. Ikindi nubwo M23 ivuga ko nyine yirwanaho, nibyo ariko yavuye mu buhungiro, ije iwabo, yageze iwabo aho iri hafite kubera kwirwanaho. Rero iriya Sake ntabwo ikiri iy'abayihoranye, ahubwo Sake iri abaje kuyirwanirira aribo M23, aribo bayifite. Ikindi mu by'intambara nari nkubwiye ni strategie militaire nziza cyane, hariya bashobora kuharwanira igihe kinini ndetse cyaba n'igihe gito, habyara umusaruro usumba indi ntambara yari kuzabera ahandi, bitewe n'uko hariya hakora akazi gakomeye cyane ko gucogoza imbaraga z'umwanzi, bitewe n'uko umwanzi arahakeneye, umwanzi arahashaka, arahiyahura buri munsi, kandi yarahategewe, ari ahantu afite ahantu we afite kote cyangwa uruhande rutari strategie mu mirwanire, uko ateye niko kubitwa. Byonyine tutagendeye kuri byinshi, banzu bare imbunda intare za Sarambwe zimaze gukura muri Sake, havuye ikamyesha, havuye imodoka za gisirikare, ibinuza bamwe babyita burende, abandi tuwenda tubyite nk'ibifaru bibiri, hamwe n'ikamyo ya gisirikare, kandi byose byari bya Sadeke. Hari ibindi M23 yagiye hafatira ntitwabimenya, ibyo ngibyo nuko byari bya Sadeke, kandi ari agashya kuba hari ibikoresho bya Sadeke bifashwe. Ni ukuvuga ngo hariya niho reka tuvuge ngo niryo soko M23 ikuramo intwaro, niryo soko M23 ikuramo ibikoresho bya gisirikare bidasanzwe, niryo soko, niho hantu M23 icira intege umwanzi. Iyi Sake rero bazahora bayikubitirwamo, M23 izahora yungukira mu iyi Sake. Ikindi bwana Senama, ku makuru utangaje nanjye icyo nakongeraho nuko byabaye ingorabahizi gutandukanya cyangwa kumenya imirambo y'abasadeke n'iy'abasirikare bandi ba Wazalendo n'aba FARDC, bitewe nuko bararashwe, ntiwamenya imyambaro isa nibacikiraho ku buryo kumenya ngo uyu ni umusadeke, uyu ni umu FARDC biragoye. Nk'uko amakuru n'ubundi nanjye nanayatangaje mu makuru yo ku manywa bwana Senama, nuko abasadeke bahaguye batari bakeya, kandi uyu munsi Sadeke urabizi ko bagera muri 7, abo imibare mbona niyo abasadeke 7, 13 barakomereka. Kandi uyu munsi aba basadeke baba bakeneye gucyura imirambo yabo mu bihugu byabo, rero biri kugorana gutandukanya iyi mirambo, cyane ko bamwe bagiye banangirika bikomeye, kumenya ngo uyu muntu ni umusadeke cyangwa ni umwafurika y'Epfo, ni wenda ni umutanzania, ni umumarawi, ni umurundi, ni umu FARDC, ni umu Wazalendo. Birimo bigora cyane Sadeke kubikora, ku buryo ushobora kuzisanga Sadeke irimo itwara mu bihugu byayo aba Wazalendo ivuga ko ari abana bo muri ibyo bice, bakabaha amazina nyine nk'aho hari aba Marawite cyangwa se aba South Africa. Bwana Mushakamba, icyo kintu kigeze kubaho, bigeze gutanga lift y'imirambo, batanga indege itwara imirambo muri biriya bihugu bitandukanye. Noneho bamwe bageze aho habanza mu gihugu kimwe bahasiga imirambo bari gutwara muri cya kindi bari bugeremo nyuma. Noneho ni ibintu nabonye umwenegihugu waho yanditse aseka, ariko birumvikana ntabwo aba ashyigikiye biriya by'uko ingabo zabo zijya mu kindi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aravuga ati biratangaje kubona batanze lift y'imirambo, indege izana imirambo, igeze mu gihugu iki n'iki ihasiga imirambo, bakomezanya imirambo bazi ko ariyo muri cya gihugu bagiyemo. Nyuma bagezeyo basanga ya mirambo niyo yagombaga gusigara muri cya kindi basizemo imirambo imwe, ahubwo yasigaye niyo yagombaga kuza muri icyo gihugu. Bahise babita amazina, ugasanga babatije amazina yo muri icyo gihugu. Si ubwa mbere rero byaba bibaye bwana Mushakamba, ngira ngo ni inshuro ya 2 cyangwa se inshuro irenze. Reka dukomeze, ariko tutararenga kuri iyi ngingo, reka mwibarize ikibazo kimwe sobanurire abadukurikiye. Sake buri gihe
FARDC n'abayifasha baratera bakaneshwa bagatsindwa, buri gihe baratera bagatsindwa, bagatera bagatsindwa. Noneho Sake buriya ni inzira imwe y'ubutaka aho FARDC yarebaga ikavuga iti byibuze iyi nzira twiyahuye tukayifungura Goma yahumeka. Iki kibazo rero ndakibaza, se Bwana Mushakamba ko ikigaragara Sake igiye kubananira, inzira ya Sake bananiwe kuyifungura byange, buriya ingabo ziri Goma kandi kariya gace ka Goma guhera za Mubambiro kugaruka Goma, kariya kantu FARDC ifite numva hari abanyamakuru bakita ngo ni ibinika. Kariya kantu ni gato cyane, nta n'ahandi gafungukira uretse mu mazi, abantu bayirimo ntabwo, uretse n'abasirikare, no kuvuga abasirikare bose n'abasivile, n'abasirikare ubwabo bonyine niyo bagena guhunga ntabwo bashobora kunyura mu mazi ngo babone uko bagenda bose icyarimwe. Bwana Mushakamba, iyo ushishoje ukareba ubona amaherezo ya ziriya ngabo za FARDC n'abazifasha, bariya baba mercenaires, bariya baba canshuro, ubona amaherezo yazo ari ayahe, ko bakubita kuri Sake bagasanga ni urutare bagasubira inyuma. Ngira ngo abari hariya bose barateguye ubwirinzi, usibye cyangwa ubuhungiro bwihuse, usibye wenda bariya bacanshuro bafatwa cyangwa se yego bafatwa mpiri, cyangwa hakabaho ubundi buryo runaka, ariko SADC yo ni ukumanika amaboko ikamanika idarapo bagahagarara aho ngaho, cyangwa bagahungira muri MONUSCO mu gihe MONUSCO yaba igihari, kuko nayo iminsi yayo iri kubarirwa ku ntoki. Ikindi FARDC na Wazalendo abataziyahura mu mazi bazahungira mu Rwanda, kuko bo rwose ntibatinya ibyo bavuze ku Rwanda, ahubwo ikibabaje ni wa muturage ufite ingengabitekerezo uri hariya, wa wundi wirirwa atwika abantu ku karubanda arya bagenzi be, uwo nguwo niwe ubabaje kurusha abandi, kuko we birumvikana ntaho guhungira azaba afite, aho azajya hose amafoto yabo amwe yagiye ajya hanze ku buryo aho yagera hose yahita afatwa agashyirwa ku ruhande. Naho abangaba bo barabizi neza ko bari ahantu badafite ubwinyagamburiro, kandi impamvu bakomeza kuhongerera ingabo ni ukugira ngo igisasu kiza baziturikane. Ni nko kuvuga ngo ni ukwegereza umuriro ububiko bw'imbunda, nk'uko Senateri Voda akunda kubivuga rero, cyangwa se kunywera itabi kuri sitasiyo. Rero igihe kizagera bibaturikane bo ubwabo, kubera ubwinshi bwabo, basubiranemo barasane, batimbagurane, barasane bakoresheje imbunda zikomeye, birangire bamwe bahunze, binitwe ngo bamwe bavuga bati cyangwa mu buryo bwo kugira ngo babone uko bahunga, bavuge bati M23 yaduteye, bahunge birukanke bose, bahunga barwana babiri basubiranyemo bose banahunge, birangira umujyi bawuvuyemo ku neza, kuko ni nayo bigana, kuko ubona ko bugiye umujyi utangiye kuba insecurity bigeze hariya, iyo biba bigana nta handi nuko uwo mujyi uzikuramo uwukeneye atarwanye, ahubwo ari bo ubwabo basubiranyemo. Uvuze ikintu uranyibutsa, njya mbona ukurikirana ibintu by'umuco cyane. Hari ikintu bita mbona bihita, hari mu nzu za kera bubakaga za Kinyarwanda, hari inkingi zabagamo, buri nkingi ngira ngo yagiraga izina, hari inkingi bitaga mbona bihita. Urakomeje kuko MONUSCO izazamura ibendera nirangiza ihagarare hariya ibe mbona bihita. Niko bizagenda, SADC nuko bizagenda, kugira ngo bitavugwa ngo yahunze. MONUSCO nayo nuko bose bazaba bambona bihita, yaba MONUSCO yaba SADC, kuko ni ubutumwa bwemewe, nubwo barwanye M23, ariko baramutse batarashe M23 ntacyo yabatwara, ahubwo yabafata bugwate, ejo ikabaha iminsi yo kuba bakiri kuri ubwo butaka, bakaba bagiye yo kuba bavuye kuri ubwo butaka M23 yafashe. Ariko nyine bariya abandi abo bazabambona bihita, abandi babe nyine babe banda babaje. Yego.
reka dukomeze rero bwana Mushakamba tugende tugere kuri Minova twari isake dutambike gato hirya yaho twambuka amazi nta n'amazi wambuka kuko hari umuhanda twe turaca hose kuko twemerewe gutambuka ni ibirometero bigera muri 18 aho ngaho kigera Minova tuyirebe muri iyi ndorerwamo tuyirebe mu ndorerwamo ebyiri. Minova uyu munsi ni imbaraga za FRDC kuko ihicaye itera hariya muri kariya gace ariho iturutse bwana Mushakamba ariko ntiturigera tubona abo yateye ibavana mu birindiro byabo aho bari. Tuyirebe nk'imbaraga za nyuma za FRDC tunayirebe nanone nta twabivuga mu ndimi z'amahanga ngo ni target ni intego ya ARCM 23 nk'ahantu ikwiriye gufata. Ibi bintu bibiri bishyire ku munzani ugira icyo umbwira. Bwana Sentamara ibintu abantu bagomba kumenya nk'uko nahoze mbivuga kuri sake hari strategy ya gisirikare. Hari ahantu ubona umwanzi akeneye nawe mu by'ukuri hakeneye ariko ukabona kuhamarira imbaraga z'umwanzi nibyo bigufitiye inyungu kurusha ibindi byose. Ukabona ko uhakeneye umaze kuhamarira imbaraga z'umwanzi byaba byiza. Uriya sake nivamo nako Minova nivamo Kivu y'Amajyepfo kare yose zaba yafashwe urugamba ruzaba rusigariye Bukavu. Ikindi nanone ni nk'iriya Goma nibyo kandi bukanuza nivamo Minova na Goma nayo izaba yavuyemo bizaba byarangiye nta kizaba gisigaye. Umuntu uri Goma usibye umuturage undi wese no kumanika amaboko agaca ku mupaka akaza mu Rwanda cyangwa se akamanika amaboko akajya kwiripotinga kuri M23 nicyo kizaba gishoboka. Ngira ngo n'indege izaba itakirwa ku kibuga cya Goma ngira ngo nta wundi bw'inyagamburi izaba ifite. Rero iyi Minova ni ingenzi cyane kuri M23 kandi mu buryo bwose yaba kuba yafashwe zaba ari ingenzi ndetse n'uburyo imeze uyu munsi ni ingenzi ari nabyo bishuke FARDC ikavuga iti reka tugumane Minova. Kuba dufite Minova kuba dufite Goma birashoboka ko twafunguza uriya mujyi ariyo mpamvu bahora bawiyahuriraho bagapfa bakicwa ku bwinshi. Ariko ikintu abantu bagomba kumenya bakurikirana iyi ntambara bikumva ko M23 ifite pressure yo gufata Minova na Goma. Nta pressure ifite, pressure ifite niyo kurwana ikagabanya imbaraga z'umwanzi kandi irimo ibikora bitewe nuko agakanu ka Minova na Goma iragafite. Yego bwana Mushakamba ariko nigeze nganira n'umuntu w'inzobere mu bya gisirikare arambwira ati iyo utegura urugamba utegura gutsinda cyangwa se wanarwana wakozaho kumva birakomeye ukaba wategura n'ahantu bita withdraw ni ukuvuga gusubira inyuma noneho wagera inyuma ukagenda ukisuganya ukagaruka ukongera ugakubita. Buriya iyo urebye Goma kuvuza uti Minova ifashwe iramutse ifashwe na ARCM 23 ibyaba birangiye urugamba rwaba rusigariye muri Kivu y'Amajyepfo werekeza i Bukavu. Iyo urebye Goma mu gihe Minova yaramuka ifashwe urugamba rukaba rwimukiye hariya wavugaga Bukavu kandi inzira isigaye ya Goma ni Bukavu. Noneho hasatiriwe withdraw ya Bukavu withdraw ya Goma yaba ari iyihe bwana Mushakamba? Bwana Senama yaba ari Gisenyi kuko so bwa mbere FARDC ikoze withdraw mu gihugu cy'amahanga cyangwa plan strategique mu gihugu cy'amahanga. Rero yabikora u Rwanda rukabafata rukazabanyuza Bukavu rukabasubiza iwabo nk'ibisanzwe nk'uko Uganda nayo bafata ikajya kubacisha muri za Beni aha ni bibi na n'ahandi. Yego naho rero niko byagenda withdraw yabo bazayikorera mu Rwanda nubwo birwa bavuga ngo u Rwanda ngo nirwo rubarwanya. Reka dukomeze bwana Mushakamba urakoze kuri iyi ngingo. Turebe iriya ngingo aho Tshisekedi yoherereje ubutumwa FDLR nta wundi yabunyujijeho
butumwa yabunyujije kuri guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru General Peter Kirumwami Nkuba, babwira ko ntawe uteza azabatera, nta n'uzasenya FDLR bwana Mushakamba. aya magambo ugiye kuyahuza n'ibyo twahereho kare, biriya bijyanye na ngira ngo oya ntabwo ni ingingo iza gukurikiraho bwana Mushakamba, kuko birajya gusa. aya magambo uyahuje no kuvuga ngo imishyikirano, ibiganiro bya rubanda bizafata igihe kirekire, ukayahuza n'ibindi tuza gusorezaho, ntabwo ari byo biri ku musozo ariko birabanziriza ibisoza. aho minisitiri w'intebe wa Kongo madamu Suminwa ibyo yavuze, ngira ngo nabyo turaza kubigeraho. bwana Mushakamba, icyizere cyo kugira ngo ya myanzuro ya rubanda izashyirwe mu bikorwa cyaba kirihe mu gihe washyize umukono ku masezerano, uruhande rwashyize umukono ku masezerano ruvuga amagambo nk'aya, kandi tuzi ko icy'ingenzi cyari muri iriya myanzuro ya rubanda ari ugusenya umutwe wa FDLR bwana Mushakamba. bwana Sentama, umunyarwanda niwe wavuze ngo agatoki kamenyereye gukomba gahora gahinye. nibyo, ntabwo Kisekedi cyangwa ubutegetsi bwa Kinshasa bwamenyereye gusinya amasezerano ariko ntibuyashyire mu bikorwa, kandi ayo masezerano yose aho ava akagera afitanye isano na FDLR, hafi ya yose rwose afitanye isano na FDLR. rero ntabwo bateze kwitandukanya n'inshuti y'akadasohoka yabo, nta divorce iteze kuba hagati ya FARDC na FDLR. ariko nanone agomba kubikora kuko byari byateje umwuka muke kugeza ubwo imvugo z'aba FARDC n'abandi bayobozi zitari ziri kumvwa na FDLR, yavuga ati abantu bashobora kudutenguha. aribyo byatumye hakenerwa ubutumwa bwa perezida nyirizina kugira ngo nibura FARDC cyangwa ubutegetsi bwa Kinshasa bwumve ko FDLR itari kubabonamo ubugambanyi. ikindi, FDLR abayobozi benshi mu ba gisirikare batojwe na FDLR, rero ntabwo bashobora kwitandukanya na se kuko babyagwa na FDLR n'umubyeyi wabo witwa FDLR. niyo mpamvu rero ibingibi bimeze nko gupfukamirizwa no gucamatazwa kuri FDLR kugira ngo itazarakara. hari n'amakuru nabonye kare yuko muri bya bikorwa bya nyirarubeshwa byo kurwanya FDLR aba FARDC bagera muri 45 barapfiriye, kuko FDLR na Wazalendo barafatanije nk'abantu bavindimwe, bamwe babyara abandi, ubundi bakajya bakubita ibico FARDC cyane ko n'amakuru yababaga bayamenye, barabica barabamara, hasigara 45 baricwa. abandi bavuga bati ubundi turi kurwana n'iki ko ibyo twarimo n'ubundi bidashoboka. rero Sentama, ni ngombwa ko haza ubutumwa bwa Kisekedi kugira ngo bugushe neza FDLR, kuko ariyo nkingi ya mwamba y'ubutegetsi bwa Kinshasa, kuko nabo baba bahangayitse batese FDLR tuvuyeho kubera ibyo twagiyemo cyangwa ibyo twasinye twasigara turi abandi. icyo ni ikintu nacyo ugomba gutekerezaho. ariko bwana Sentama, nk'uko wari ubivuze, birasa nkaho tunabihuza hamwe. nk'uko ubu butumwa turahuza izi ngingo zitandukanye ziri gukurikirana. niba ubutumwa bwa Kisekedi bujya guhumure FDLR, binagaragazwa n'ibiri kuvugwa n'abayobozi, bitewe n'uko nk'uko wabibonye minisitiri w'intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Judith Suminwa yagize ati u Rwanda rwatanze uburyo ruzakura ingabo zabo 4,000 muri Kongo. ati bwa mbere u Rwanda rwarabikoze, kandi ni ukubeshya, ntabyo yavugiye Rwanda, ndetse n'andi uhungire yamunyomoje. ibyo ngibyo bikagaragaza ko ibyo bavuga iby'u Rwanda ntabwo bashaka ko binavugwa muri Kongo, bashaka gutanga ibinyoma mu banyekongo bigaragaza ibyavugiwe i Rwanda bihuye n'ibyo FDLR ishaka, ndetse n'abanyekongo bamize ingengabitekerezo badakeneye amahoro bashaka. reka ibyo madamu Suminwa minisitiri w'intebe yavuze tubivuge mu magambo ye,
nyine tubisobanurira abantu batagira ngo twamugorekeye ubutumwa. yego ni ibintu yavugiye i Buruseli mu Bubiligi, harimo kubera foramu n'ihuriro ryitwa rebranding Africa. yavuze ati en fait pour la première fois, hanyuma ku nshuro ya mbere le Rwanda vient d'accepter de donner un plan de retrait pour plus de 4000 militaires rwandais sur le sol congolais. Ati u Rwanda rumaze gutanga gahunda, ariko ubwo sinzi aho rwayitangiye, sinzi umuhango rwayitangiyemo cyangwa yaryamye ararota. Ati u Rwanda rumaze gutanga gahunda yo gukura ingabo zarwo zirenga 4000 muri ku butaka bwa demokarasi ya Kongo. Ibi ni ibyo yavuze. Noneho arakomeza ati enfin aujourd'hui on met le doigt sur la problématique. Il y a des soldats rwandais en République démocratique du Congo. Ce n'est pas moi qui le dis, mais des rapports certifiés des experts des Nations Unies. Urumva arabivuga yarangiza ati sijye ubivuze, ngo ni raporo y'impuguke za Loni kandi ngira ngo nazo zageze aho zizinyomoza ibyo zari zanditse. Ibi rero ni byo abakongo bahora bavuga, abayobozi ba Kongo nibyo bahora bavuga, ariko ibi bintu avuga aho byakabaye bikavuga n'ijwi rirengeye bikumvikana, nuko byari kuba byanditse mu myanzuro y'inama ya Rwanda, kandi ibingibi nta birimo. Kuba bitarimo bivuze ko nta n'ibiriho, nta n'ibyavuzweho. Ni ibintu yivugira ashyiraho ngaho gusa bwana Mushaka. niyo mpamvu tuvuga tuti iyi ntambara bayungukiramo. Iyi ntambara nubwo abantu bayibona nk'intambara, ariko si intambara ku bundi buryo, ahubwo ni urucuruzo rwa Kisekedi n'aba basuminwa n'abandi. ariyo mpamvu bagoreka ibyaba bigamije gushakira amahoro aka karere cyangwa igihugu cyabo. Nibo bababaye, ariko harababara umuturage bo bakanezerwa, bitewe n'uko n'ibyo bo bishakira. Barashaka ko intambara iba, bagacuruza, bakunguka ibyo bakeneye byose, bagagwiza amafaranga n'imitungo myinshi mu mifuka yabo, ariko abaturage ba Kongo bakaba igitambo. Nibyo kandi birumvikana, ariko bwana Sentama icyo ugomba kumenya ni uko nta muyobozi wa Kongo utinya kuvuga ikinyoma imbere y'abaturage, kandi azi neza ko ukuri guhari kwaza kumuvuguruza. Bwana Mushakamba, twavugaga ibyo Minisitiri w'Intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze. Nduhungirehe yamusubije, Minisitiri Nduhungirehe Olivier w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda yamusubije, asubiza muri aya magambo ati: avec tout le respect que je dois à son excellence madame la première ministre Judith Suminwa, ces ministres lui ont fourni une information incorrecte. Mu byubahiro mugomba nyakubahwa madame Suminwa, minisitiri w'intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abaminisitiri be bamuhaye amakuru atari ay'ukuri. Le Rwanda n'a jamais, à Rwanda ou ailleurs, accepté de présenter un plan de retrait pour plus de 4000 militaires. U Rwanda ntirwigeze rwemera cyangwa se ngo ruvuge ko rugaragaze gahunda yo gukura ingabo ngo zirenga 4000 bavuga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, haba i Rwanda cyangwa ahandi. Nta hamwe u Rwanda rwabivugiye. Akomeza agira ati: et pour cause, kubera iyo mpamvu, ceci est une accusation sans fondement. Kubera iyo mpamvu, ibi ni ibirego bidafite ishingiro. Et cet engagement du Rwanda ne figure nulle part dans le compte rendu de la 5e réunion ministérielle tenue à Rwanda
le 12 octobre 2024. Ati icyo cyemezo bavuga ko u Rwanda rwafashe ntaho kigaragara mu nyandiko mvugo ya nama y'inyabutatu y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu uko ari bitatu, u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Angola. Ntaho bigaragara, ntaho icyo cyemezo kigaragara mu myanzuro yafatiwe muri iyo nama yo kuwa 12 ukwezi kwa tariki ya 12 ukwezi kwa 10 umwaka wa 2024. Bwana Mushakamba, urumva ko abayobozi baba ba Kongo n'u Rwanda ntabwo bahuza. Bwana Mushakamba, yego, kandi ibyo twemera nibyo dusanga muri iriya nyandiko mvugo. Iriya nyandiko mvugo y'iriya nama y'inyabutatu y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga. Ibi ngibi rero minisitiri w'intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Madame Sumino Judith yavuze nta birimo. Bwana Mushakamba, ukuri ni ukwande. Uyu munsi kwemera ukuri k'u Rwanda si ukubogamira ku Rwanda, ahubwo nuko u Rwanda rugaragaza ibimenyetso simusiga bifatika, bagashyira kopi y'imyanzuro ya Rwanda tukayibona, bakayishyira hanze ntuhungirehe. Rero n'ibindi byose yavuga bituma tubyemera, avuguruza ubutegetsi bwa Kinshasa, cyane ko ibyo Judith yavuze, minisitiri w'intebe, bitandukanye n'ibyo Muyaya yavuze, ndetse bikanatandukana n'ibyo uyu mugore Kayikwamba, minisitiri w'ububanyi n'amahanga, nawe yavuze. Nk'uko nahita nanabikomorezaho cyangwa nkomerezaho ukabyumva. Uyu minisitiri Kayikwamba w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabitangaje ejo ku itariki ya 17 2024, atangaza ko bamubaje kuri raporo igaragaza imigambi myiza impande zombi zamaze agaragaza ko we yatangaje ko hari imigambi myiza impande zombi zagaragaje mu biganiro bya Rwanda, ndetse aho yagize ati impande zombi zateye intambwe ikomeye mu kumenya ibibazo bya buri wese. Ntidushobora kwerekeza ku mahoro yo mu karere niba uruhande rumwe rwanze kumenya ibibazo byarwo. Byongeye kandi Rose uyu Kayikwamba ntabwo ari Nisuminwa, nako ni Kayikwamba Wagner, yanagarutse ku ijambo yavugiye mu kanama gashinzwe umutekano ku muryango w'abibumbye, aho yagize ati biroroshye cyane gutangiza intambara ndetse no mu buryo butitondewe kw'igihugu gifite imigambi mibi, ariko kugira ngo uyirangize ukeneye ibihugu bifite imigambi myiza. Urumva ko uyu mugore ibintu atangaza aragaragaza ko bizafata igihe kinini bitewe n'uko habanje igikorwa cyo kuba buri gihugu cyarumvishe aho gifite amakosa. Ngira ngo Kongo n'ifite amakosa menshi, buriya bisobanuye ko yanayemeye, ariko abandi bati u Rwanda rwemeye ibi bitari muri aya masezerano. Ikiriho ni kimwe n'uko ibi bitanga si rimwe si kabiri si gatatu si kane si gatanu, ni inshuro ya kenshi Kongo itangaza ibihabanye n'ibyavugiwe mu nama cyangwa se mu masezerano cyangwa se mu biganiro yagiyemo, ariko ntabwo ibikora biyobewe, ibikora igamije kugira ngo inyungu zayikeneye mu baturage zubahirizwe, ndetse no kwiyererutswa mu bihugu by'amahanga nabyo byubahirizwe, nubwo ibyo byose bigira ingaruka ku baturage babyo, kuko nibyo baba bakoze bashaka kandi mu mugambi wabo bwite. Bwana Senama, murakoze. Bwana Mushakamba, iki kintu ugishyizeho umucyo cyane ko iyo Minisitiri Nduhungirehe Olivier w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda iyo aza kuvuga aya magambo yasubije Minisitiri w'Intebe Sumino Judith wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, atarigeze ashyira hanze iriya myanzuro, abantu ntibayibone. Wenda bari kuba bibaza bati hari igihe ibyo
madame Judith Suminwa minisitiri w'intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga. Ariko imyanzuro ya Rwanda yagiye ahagaragara yashyizweho umukono tariki 12 z'ukwezi kwa 10 2024 i Rwanda, shyirwaho umukono n'impande uko ari eshatu, impande zombi ni ukuvuga u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umuhuza na Angola. Bwana Mushakamba, uru rubanza ni urucabana rurigaragaza kuko ikitari muri iriya myanzuro ni ukuvuga ko kitariho Bwana Mushakamba, kugira ngo ni nacyo minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Bwana Olivier Nduhungirehe yashatse kuvuga hariya mu byo yasubije. Reka dukomeze tunyarukire i Goma. Bwana Mushakamba, uriya mujyi umerewe nabi, ni umujyi urimo ibibazo by'umutekano, ibibazo bitandukanye. Nahoze nkurikira abasirikare baraye barasa muri quartier Majengo, abantu barapfa. Nabonye umwana w'imyaka 7 bafashe bugwate basaba amafaranga kuko amafaranga atabonetse kugira ngo bamusubize umwana, bamusanga hafi y'ikiyaga yapfuye. Bwana Mushakamba, ibi rero tugane hariya ku kiyaga, hahandi ubwato buheruka kugwa mu minsi yashize bukarohama buhitana abantu, imbaga nini cyane, bamwe mu bari batuye i Goma, abandi muri za Minova no mu bice bihegereye n'ahitwa Ibuzi, Bweramana, ahandi nk'aho. Bwana Mushakamba, ubwo baba bafashe umwanzuro murebana n'amato akorera muri kiriya kiyaga, bimeze bite ko iyi nkuru wayikurikiranye? Nibyo Bwana Sentama, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kivuye muri ubuyobozi bwa Kivu y'Amajyepfo bwahagaritse ubwato bubiri bunini bubuza gukomeza gukora kubera kutubahiriza amabwiriza y'umutekano w'ingendo zo mu mazi yashyizweho. Amabwiriza yari ahasanzwe ariko ntiyubahirizwaga, bijyaho afatwa nk'atakibaho, ariko kubera iriya mpanuka yarongeye arakazwa, ubu ngubu ari kubahirizwa. Ubwato bwahagaritswe n'ubwitwa MV Aganze na MV Izinza, busanzwe bukorera ingendo mu kiyaga cya Kivu. Uyobora ubwato witwa Gloria we yafungiwe muri teritori ya Karehe azira kutubahiriza amabwiriza. Nyuma yaho ubwato bwa MV Merdi uruhamye muri iki kiyaga tariki ya 3 Ukwakira ko kwezi kwa 10 2024. Ngira ngo ni inkuru twabagejejeho ku buryo buhagije. Aya mabwiriza ari kubahirizwa yatanzwe na Minisitiri w'Ubwikorezi Jean Pierre Bemba, arimo kudatwara abagenzi mu ijoro, guha abagenzi bose udukote tubarinda kurohama ariko jacket, kudatwara abantu n'ibintu birenze ubushobozi bw'ubwato, nuko abatwara ubwato bagomba kuba bafite uruhushya rubibemerera. Nyuma yaho ubu bwato buhagaritswe, utwara Gloria agatabwa muri yombi. Minisiteri y'Ubwikorezi yatangaje ko Minisitiri Bemba yishimiye iki cyemezo, agaragaza ko amabwiriza yose yashyizweho agomba kubahirizwa. Minisitiri Bemba yagize ati yashimiye nako uwatanze amakuru yagize ati Minisitiri Jean Pierre Bemba yashimiye icyemezo cyafashwe n'ubuyobozi bwa teritori ya Karehe cyo gufungira muri Kinyenzire uwatwariraga ubwato bwa Gloria mu kiyaga cya Kivu atubahirije amabwiriza yashyizweho. Nyuma y'impanuka y'ubwato bwa MV Merdi byagaragaye ko mu mpamvu zayiteye harimo kwikorera birenze ubushobozi bwabwo, bwatumye abayobozi bo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru bashinzwe ubwikorezi, abapolisi bashinzwe umutekano wo mu Kivu n'abashinzwe abinjira n'abasohoka bahagarikwa by'agateganyo. Bwana Sentama, nibyo wumvisha uko bimeze, ni na byiza ko biri kubahirizwa, ariko bizaba byiza kurushaho nibiramuka bikomeje kubahirizwa, bitabaye iby'iyi minsi y'ukwezi kumwe, amezi 2, amezi 3. Urakoze Mushakamba, si no kubahirizwa gusa ahubwo ni no gukorwa bikorerwa mu mucyo, nta ruswa igiyemo, nta n'ikimenyane n'ibindi. Bwana Mushakamba rero, hari ahantu warumuze bafungiye uwo muntu
aho hantu wari uvuze bafungiye uwo muntu ni hitwa Ikinyezire Bwana Mushakamba. yego. Hitwa Ikinyezire, ni hafi y'ikiyaga n'ubundi urenze za Renova hirya ngiyo. Nubwo mpazi uriya muhanda narawugenze, narahageze ndahazi. Bwana Mushakamba rero ngira ngo tugeze ku musozo w'amakuru yacu. Twakwibutsa abari badukurikiye ingingo z'ingenzi twaganiriyeho. Twarebeye hamwe imigambi ya Perezida Felix Tshisekedi Chilombo y'urugamba. Tusanga yatangiye kugarura za Sukoyi, aho zimwe zageze ikavumu ku kibuga cy'indege. Akaba anateganya no kuzajyana n'izindi Kisangani. Hari Kisangani tubibutsa ko hari ibibuga by'indege bibiri, hari ikibuga cya Simisimi n'icya Bangoka. Bwana Mushakamba, ikindi indi ngingo Isake haguye aba FARDC n'abambari babo benshi cyane, ku buryo ubu Croix Rouge ariyo irimo gutwara imirambo iri mu kazi ko gushyingura. Iyo ngingo ya kabiri. Ya gatatu twibajije kuri Minova nk'imbaraga za FARDC za nyuma hariya mu gace kegereye Goma. Tunayibazaho cyane nk'intego cyangwa target ya AFCM 23. Ikindi twaganiriye ku butumwa bwa Tshisekedi yoherereje FDLR abinyujije kuri guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru, General Peter Chirumani Nkuba. Tuvuga kuri Minisitiri Kayikwamba Tereza w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, wavuze ko ibiganiro bya Rwanda bizafata igihe kirekire. Tunarebera hamwe uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahagaritse ubwato bwakoreraga bunini bwakoreraga mu kiyaga cya Kivu. Ndabashimiye rero abari badukurikiye, bibutse gukora subscribe haba kuri radio televiziyo muri Amashariki ndetse no ku Muco Wacu TV. Banatwoherereze ibitekerezo byabo babinyujije ahanditse comments. Umugoroba mwiza. na Sentama. Bwana Mushakamba, bikomeye. Urakoze Sentama, ugira umugoroba mwiza. Nshimiye abadukurikiye mwese aho muri yagiye atandukanye. Impagarike n'ubugingo kandi ihigwe mu byo mukora n'ibyo mubamo byose. Murakoze cyane.